It would take a lot of hard work. It is challenging. It takes a lot of patience for both the families and all stakeholders to help them. It takes a long time to come out of that problem. Nasyamukh Bharat Abhiyan Shaprangin turbat nyenom kenran Ban penbhalawai jongki samlakari Ngin yeng teli Nasyamukh Bharat Abhiyan Shaprangin turbat nyenom kenran Ban penbhalawai jongki samlakari Ngin yeng teli Ban em te priu te blay Ban ha la shai la way Yarna jing lien bas niu Em lang sa lang kan ki Ka em lang sa lang mi don benta Ban ya rap lem ya ki kun samla Om day bangin nang tang ban ya ben ya ko Ban ya ken no Ban em te priu te play Ban pa la shai la way Kiarna jing lien bas niu Em lang sa lang kan ki Yakani ka way tungin ken mau Hashwa baki mat thang kin jao Ki jing lien bas niu ki ap yang aya pi Ban tekin jri Ban em te priu te play Ban pa la shai la way Kiana jing lien bas niu Em lang sa lang kan ki Lada pilalong kumanga Samla ba itu ngin yang teli Nasyamukh Bharat Abhiyan kadon Ban rap yangi Ban em te priu te play Ban ha la shai la way Kiana jing lien bas niu Em lang sa lang kan ki Gila Bencok Mentangin klep Kabalale Mentangin klep Kabalale Syaka tongin pe Gila Bencok Gila Bencok Mentangin klep Kabalale Mentangin klep Kabalale Syaka tongin